Whatalofa atu o tatou Tala Fou mo le nei vai aso. Ua savali atu nei le to'afitu i lātou o lo tatou atunu ua whaamawina le maliliu i le whaamai o le COVID. Mai to'awha nisi na maliliu talu ai nei, na whaamaunia mai le soifua malolo ina le li poti pito i lata mai, i le aso wharaile na te nei aso valu Aperila. O le to'awha o maliliu e au fia i se ali e 50 onu tausanga, e maisuka mana a fia i se stroke. O le isi tamai ono se fuluiva tausanga le matua, ua umona whaiona tui e lua ma le booster, mai ngase fo i le suka, ma ua whamamalo na toto, o nol whale tonu na whatungao. O le isi ali e 50 tausanga le matua whato a tasi le tui wa whaia, ai ia a fianga tu ma le whatu, ma e toto ma walunga. Ma le tamai fitu se fulufa tausanga le matua, whato a tasi lo na tui wa whaia, ma ia a fianga tu ma walona soifua ma lolo ina. E totolu i sina mua i whamawina le maliliu le COVID, o i lato i o le au matatua i le vao le ono se fulu, ma le valu se fulu fitu tausanga le matatua. O lo o whaisi tuaio na mawali i poti ma le matanga luenga o le soifua malolo ina. Sa masani o na mawa mai le vave au. Ai o le li poti o whai numero tuinga, ma e wa afia a toa i ma le au maliliu o le aso watua nai. Pita i o le li poti pito i lata mai o le aso wharaile na te nei, aso valu Aperila. Leo lo whamawina i le toa whafo wa maliliu. Ma lo whamawina i fo i leo atu. I le tolu a whea ono se lau ma le lua tangata wa afia. Talu le tamaita i Amerika le ana mua i maua i le aso se fulu fitu o mati. O le toa tele e tolu a whea se lau tolu se fulu lua lo i upolu. Ma le se lau lua se fulu valo lo i savai. Ai le i maua lava se tasi le moto manunu ma polima. Ma lo whaali ai leli i poti. Le ono si itia o le au whaio e wa maliliu ma le wha mai. Pea whaia mai anga luenga e whaamauni ai. O whai numera pito i lata mai o lo o whaali ai le toa tele o lato o whaamawina lea a fia le siama. O le au talavau i le vau le 25 ma le 21 tausanga. Le o whaamawina le whaase lau se fulu ono wa a fia. O lo o toa tele lava e wa maua le au malolosi le vai tausanga o le se fulu 5 ma le 54 tausanga. Le e lua afe, lua se lau iwa 5 i lato wa a fia. O lo o whaamawina fo i le mawalunga o lau whainga o pepe o atu i le whatausanga le matatua wa a fia. O le isi vaenga o lo o mawalunga. O le au matatua e ono se fulu 5 tausanga maanga i atu i lunga. E lua se lau se fulu wha i lato wa a fia. O lo o na ia pea le whai o tui. O na paulea o le to o manga e whalangolango i le pui o le tato watunuu. Ai mai se whalangolango i whai unga le malo. I le tatalaina le mua whemalanga i ngā matunuu i whafo. O le taimi nei wa iwa se fulu iwa pasene o le atunu ua mai o na whaia la tūtui mua. Ai iwa se fulu tasi pasene ua mai ai tuilo na lua. Ai o lo o mawalalo lava, e na o le wha se fulu walu afe, wha se lau fitu se fulu 5, i la to ua mai o na whaia la tūtuilo na tolu. O lo tu mau pesa mo ai lalo wawao le la asanga lo na lua po le lanu sama. Le emo mi ai le whaia peo tali fufonga i taimi umai ai no fuanga whaitele. Fea vea i o pepa tui, tapunia onga. Mai na o le tolu se fulu e whaatanga i whai ngā lotu masau ni ngai peo maliu. Ma o lo te tala whale o loa mau au nanga lau tele, mai le ono i le tae au i le lua i le awa uli, mai le asonga fua i le asoto nai. O le asoto fina te ane ina whai e le toe sau ni o le afionga le whai pule o nganga i fo maunga numera lua. Le afionga va e le pai a aua i ona se kuini, malango maua i lona a ingai mai tele. E ui le toa tele o a inga ma le tū malo na fia awai. Ai na tau mawhai e tau sisi tapo le vavao lo o waiai. E na o le tolu se fulu i lato e mawhai o na awai. O le fafonga whetalai o le pale mene, ia papali ili o te eu masipau. Na sau noi le moni mau o le malo ma le pale mene, mai e sa afia i winga ta mali i maleanga malu o le afionga le whai pule wa tu malo. O nisi o upu to mua o lan sau noanga whatau pou. E whai pēr ma mori mau i ona winga. A o ia no fuia le fua o le tu malo e whapea. O le ano whale o le maoto sa moa, e ana tā. O lona whausanga e mamanu i le anga tausili, ma le anga alofa. Ai sa lani mea uma, i le whaamaoni, ma le ani o tonu. O se tamali e whaalo alo ma tau anga whau. E toa file mu, anga malu, ma lau fonga fia. E loa i ona winga o ia o sta ngata fina au, ma mana tu ngatu i mele lei, i lona tau aveina o le no foa o le tumalo. E leso ona si so lana to fa
e atau a fia le palemene. O sta marivo e ese le falo alo e isi sui fono le palemene e a fia umai lana vaenga fai fa pia foi sui o le tuangai. O winga mo mia e so se fono le palemene ia falo alo e isi sui fono le palemene. Na moli mau foi le ekalesia o le ainga ai mai sere no foa alo mal fale tua ia tupu o la mati mai vasa se kuini. Le sa ia ta ua i winga tau mawhai ma le songa alo na to lua. O la fionga le tamaita i palemia ia fia mena o mi mata afa. Na ia tau au ina le tanga vai le malo sa mo le fale tua. O le failonga le whaafetai. Ma le alo i o le tau tua le ali i fai pule. E tu malo le ali i fai pule o tooni na ia so ato le tau sanga. Ta lua na filifili le whainga palo tau le aso iwa o Aperila o le tau sanga na tenei. O loo whaanga solo na isu e ngal komisi e pule a ngal wenga le malo. I le matanga luenga o le soifua malo loina. E whapitoa lea i le tūlanga wo o ye le whatawina. Ma le au mai ngole wha ata o le CT scanner mo le mautanga se ngase mo tōtua. Ua ato le lua tau sanga o le ai se wha ata. Ona waleanga le wha ata na iai. Ma o le ngaluenga mua lea le whainga malo fōina o tūla ia tu ia au kuso na tenei. O le amana ia leo le talasanga le whaalapo tuptonga fō ma ia Samoa. O no le matua mo mi o se wha ata mo su isu enga matonga fitinga wha fō mai. O le ana o kaina i le masini. Ma na whaalia le minista o le whaalapo tuptonga o whaalawe wha fō sei. E tau nu ume le wha ata fō i le wha i unga o Februari. Whaalia le li i minista ia le atinu u Wayne so o yalo. Ua mai o na whaatawina le masini se tau tasi te sima le 5 miliona tala Amerika. E tusa le ma le 3 miliona, 5 sela ua fetala Samoa. Maolo o au fia i ma le whaatawina mai o tōtonga whaaleo leo e whaaula le masini tuai. Ina ia whai ma masini whaaleo leo, e fō ia le tūla i mai o le lea i o se whaata le lumanai. Peita ia o mai le aso, o le lopo whea o ia le masini. Talua i nei na whaalia i le minista o le soifua malo loina. Valasi tonga manga tafito sele. Ua tau nuu mai le masini. Ai o lo whaatari se insinia whapitoa e whapipiina. Ai na whaalia le nātaimi. Na tau nuu mai le ali i poto whapitoa e whapipiina le masini. Ai le tau nuu mai le masini. O le vai aso na te anei na whaalia i e se ali i fō mai. Ua tau nuu mai le masini. Ai le eise tasi na te whapipiina. Mau leo wa whai eise su enga whapitoa le nei mata upu. O no le numi wa tūla i mai. Ai o lo matua mo o mia lava le masini mo Samoa. O le taimi atoa leo le lea i o se whaata. Sa ave tangata Samoa e whai whaata i tutuila. Peita iwa lea wanoa lea whetu na inga o no le COVID. Ma o nisinga se ngase Samoa na ave ni usila e whaata ai. Ai whaatu peina umalawa lo tato atu nuu nei tonga fitinga. Whaali e le te taifono le komisi o ngaluenga le malo. Ia la wano wau sa epa. O le su enga na whaatonuina le kapeneta. Maolo o whaatuai o na o afiang o le COVID. Leo whetu una i e fō mai male au whainga luenga i vaenga o loo pito i mo mia. O le ato e iloiloina le tautonga o iei nei tu malo whaapalota mai tu malo whawhaipulo le atunuu. E se komisi su e whaapitoa woto fie le kapeneta. Whaalia le minista o whainga palota le fionga whawalo Harry Schuster. O le tūlanga wa iei nei, ua whaata oto i tu malo o whainga palota. E fua le i whainu o mero o tangata palota. Ma ua se ese ai mai le tūlanga na iei e tu malo whaalala whanga. E whaavai i tu malo whaaleanga nuu. Whaali ele li i ministani se o tūlanga na iei suingo le tūla whono whainga palota lea na te anei. O na e toi titio o le aso le palota. O lo ta sui lava le tūla whono i te tono le palemene. O le isi tūlanga pe whaamatai leo no mea na toi le stala a tō tangata palota. O no le telefenomia ingolo o iai. O na wa whaamawina i whaamasinonga o palota na te anei. Le fesilingia pe o lo la palota. O whale tonu ia au fia i tangata wa marili o lo o iai pe ingoa i te tonu o lola. O tangata wa sui i tu malo o le stala ai. Ai o lo o iai pe ingoa i tu malo na le stala palota mo ai. O lo whaiti o ina pe suinga na whai eitu la whono whainga palota. O nai fōlinga mai na whai na ia whatu mawina i la tō o lo whai puli. Ai ele mo se manui o tangata palota. Ele oilua se aso le a amata i susuenga le nei komiti. O lo o iei nisi o suisinia matawa loa o lo tato watu nuu. Male tala muli. E te lefe tosia inga i lunga upenga o fsota inga whao na pōnei.
Ina waulia le aso ana nafi, iwa o Aperila. Le aso lea wa ato i le tausanga o le whainga palo te tele la tunu i le tausanga na te anei. O le whaiunga o le whainga palo ta i le Paul palota. Na ta ilua se 45 e umia le HRPP. Ma le vaenga wha upu whai fōua le fast. Ai to otasi le sui tu to otasi. Le ana whaatali e le whaatu ino se whainga malo fōuila na filfilinga. Po whea le tu e na te langolango iai. O le whaiunga o le whainga palota ma le talia ina o le whaiunga. Na fua mai e le tele o bebesi e le i o momo i eilo tato atunuu. Na save o le tūlanga o le ao le malo, o le whaamasinonga, o le pale mene, ma le filfilinga o se whainga malo fou. O le tele o ialu i tau o tau toa ane le mai o le tau sanga talu le whainga palo te tele na whainei. Ma le tatianga o ie le whainga malo fou. Ma le tūlai mai o vaenga whaupu whai te tono le pale mene. O lo to tele pe o lo tale tonu e ono sui le whainga malo le palo tana te nei. Ai mai se le tūlai mai o se tamaitai mua e avea mapale mia o Samoa. Ile atoa i o le ono se fulu tau sanga o lona malo tu tasi. Tala na mole nei vai aso, so i fua.